Dia que hamutuk falou hau Cesar Gaio dali datang ba programa Sabora Timor. Hoje lorong ita se tem a menu fong husi distrito Bocau. Hau se prepara ba ita bot sira kulu ho guacamole. Halo, halo. Ito hamutuk ba mercado bohola kulu. Hau ema Bocau. Aku sang kulu. O in loro se prepara kulu baita. Hau se aturu baita o insa kwa kulu nebe ma fácil. Kwa kulu nebe ma ka se lahan tempo. Cara kwa kulu gampang. Prepara minha tudik. Kulu ni bem barak. Kulu botida nebe ma ka sempre beli titene limang. Ita botira kari kakara ka tu usa luva situang. Ihane atu evita de tene liman la bele belit mas turik mo sasana ne se belit malo hatama turik usne dada ba ferane barwa lokenya tobot sir berhare idane makida kuliah belit tene lima kono kono tobot sir ne papangiris hamos kedang tamanya susah ratsai. Razão também sai da usa alas rumah hanesane para tu evita quando ne bem sai quando ele nem habele soe mas bem ele nem habele soe so bele dulu de toturikas ne para sai ne bem bele mo usa tisu tambah hotona ne bem sai hoto maknena dia ka maluk sira Botira bem barak ni tu tem que hamos sana atu evita bahira turik hamos kulu bel usa turik selu atu hasai ni yang beli depois bel hatung ne teknik lama ne emo tu usas ne maluk sira distrito Bocau peto mane quase hatene hotu tamane makema bolo ami Bocau ni kulu gisa tamba ami makulu ni na indoni depois atu loke kulu ne kulit metode tradisional kuat dia hamos se kulit mo kuah hau muda ituang hau kuah sane ne lais liu e eficiente liu depois iha processo kuah kulu bem barak precisa tem que fazer mas vemos antes fazer ita tem que ter kulu ne truca cor lalai se colega sira bela hare idene começa meia nona ne kon meang hansane ne tem que qua ne per ne cor ne furak na fati anta ita precisa be ituang para tu fazer asa malu sira hare miang idene laus ne adla ne se diak se kon hau kuai idene Nia larang muting hela, mas beta mania reação mansane. Ne normal. Diak, o insat kuah kulu ne bemak diak, hawa tudo beto botira. Bahira nia kuah barua. Tera husine. Bahia oin. Mansane. Beto botira belhare. Ia diferença. Cor rua ne ia diferença. Husine miang, também tá kuah quase minuto tolu ga hatiba. Rene foi fong. Bahira ita hatung be manas ni sempre file fale bania kor dene tambah dene lakong poni teting mabe ya etapi dene tambi tatu halo crackers kulu ho guacamole ita kar hasai dene ne bel halo ba sopa bel ting ho ika bel ting ho nang mano mabe uhin loren tela persija dene ba ita
se usa sample irene red. Pois ato kuah halo rapi liu. Bele kuah ne tutun hasait ya. Tebot sira bel hare irene. Kuah mi se tusene. So, ita kuah sana, depois tebot sira bel baku tu nasa ni nai mono red. Sana ita tem heng bumbu de dona, usa masing ho pimenta, depois tau dera kituang se tuasin. Dia kita ni kulu pronto na, agora hawa cara katu bumbu itu Bele ya pican, bele vacía, bele travessa. Ita precisa tuasin itu ita precisa lismuting itu Mama sira bokau latau lismuting sira une kulu sona lamidar. Anta tem que estar lismuting itu Vaya kulu. Itu anet lalika barak para tu sona nasera sai sabor. Antes kulu muda kor, ita cara tau hansane depois começa bumbu na. Masing ituang. Pimenta ituang. Pois mas midar ituang. Mas midar label masin label barakli mas midar barakli masin ituang lai problema. Depois a carta tu assim ituang. Kita carta tu assim ituang. Ne para tu hetang sabor, usi ke kulu ne. Pois kita bel tahu tene lismuting. Kita bel tahu tene lismuting depois makiderena ita husik ne turu ituang para ne iha ne reaksi ituang masin pimenta ho mas midar iha reaksi ituang. Kita akan prepara tene tasu. Babaing Felix Sona tau mina barak, mabe hau hakar tau mina ituan det. Haunya manera de tei mak tau mina ituan. Tambah usa mina karung, mina virgem, mina nu virgem. Hanesa inte bocir hatene. I haune restaurant sa usa mina nu virgem, bahira tei bayama sa usa mina nu virgem hoto. Dia kita hatuin tene mina nu virgem bay hatasu. Lali ka barak itu anet. Seita tau barak kita lakom barak tama mina karbe sita soedet. Ia teknik ida nebe mai ta usa. Ia teknik ida nebe mai ta usa. Tasu ne bokone thomina. Kita bel haturu pamalo insa tu fasil. Organizania. Kita he mina manas la ituang. Koko holimang. Pues en este pelejito. Dia ka hei teni mina mana si takar koko itakar tahu teni yang oven bai ha temperatura ita usa oven atau suporta kulune tasak ita tahu temperatura 250 manas bai ha lete ho karai depois tahu temperatura ba 30 menit mabe 25 menit mostiak. Dia kita 25 menit para bele narsena sampai teh ini atmaran deh. Dia mina começa mana sona itakar koko kulu ida ulu haretok seni liang galai. Sidau. Kata que sidau pronto. Ni te tem que reintar então. Reinto mina pronto foi total. Sem tem que rein. Tu kirnya dia kamu sih tetak kamu tuh katuretan. Dari resultado sama la persija tang atau masalah. Come on, buddy. Ya, mais ou menos, minha mana sona. How sentir nene bele na.
Dia kita bel hang ituang, nia kinor ituang, mabe at halo nia crunchy ita precisa oven. So ita hang nia mia ituang, ita se tama hene, mabe ita tem que prepara ho aluminium foil, tama hene, depois ita tava oven. Ita coco, atu la bel hal fora ita nia tray, ita ta aluminium foil, depois usi ita forma ita nia kuli ha larang. Sukat halo pasit. Depois ita começa a tawa na. Debela nia tama hansanedet. Mais ou menos assim, né? Cobre tudo. Depois ita bele tahu ita nia kulu. Nebe mak ihene começa suara down, ne começa mianda down. Ne dia. Dia que ihene ita bele hare kata kulu, ne começa na iha processo tem. Depois ita bele hare ne ihene corne, ne começa hanesa muda corne ituang. Ia tapi dan ita bela taba hina mar depois ita taba oven ita taba oven depois ita hende tona ini prosesu oven makse hal marang depois hamenus mina husikulu dia ia tapi dan ita karang muda kulu tambahnya começa atu tasa kona ita karang muda parnya tasa ke oven ini se muting hela hene usida oven majuda ni tasak ne korse muda sana ita precisa oven para hal marang de oven makse halonya marang ihene prosesu idane ita se usa mina menos laos tamret mina nu virgin caro mabemos ihani niang razam saudi dia kwetene saudi tambe telah doha mina kebanyakan iha tempo barak ne bemak ya pasado ita zona kulu ne mina barak liu ame hakara hamenus tuang dia ka mais ou menos kulu nebe mai ita aumenta bani malu ke trein bane ihane mina mos pas marang significa ita usa mina hodiak ita usa tene tempo nebe makia atau bele hemat ita bele usa ne bar depois ita começa a halar guacamole ita começa a preparar guacamole bakuli sambil ita kuli ya oven ita lali kala com tempo barak vai dene mais ou menos ita tahu hansane ita bel tahu aumenta ita kono organizer dia bel tahu aumenta mabe ho hansane ba porsi manangida bele ita bel hatama ya oven o temperatura ne bemo inte prepara antes ne manas jona heng oven hamarangnya ita continua 250 derajat celcius ya ka agora daw intene kulu ita heng hela oven ho 250 derajat celcius ita heng to minuto sanulu resini hansane ita kara prepara itanya guacamole ba fazer prepara guacamole ita cara prepara itene mancuida abacate fuangida cebola galismiane rua tomate fuangida ho listahan pa listahan iha oin rua list muting tahan galismiane tahan bele hotu belu usa salsa tahan mos bahira ita cara prepara guacamole ita cara kolu itene yang abacate ita iha abacate hanesane bahira ita hasai ni fuang iha larang atau hasai ni fuang usida haturu baita botsia mabe atu koir abacate ne ita mos bel halos ne tabe tene abacate ne timor ne abacate dal barak mos ni uat barak anta ita tama turi guasne ne fácil para usida atu loke depois ita precisa kanuru ida hatama husihun ba dada det ida hasane belemos ita hal variasi tama bahira ita loke nia posisi loke kesona nunemos ho ida tirmai ohen saha tete ita kar hasai ni yang fuang nia bela ita hal desne dulas de nenge side depois hanesang hotu tudi khatam hene ne para tu tesi ni uat ida halai ne dia mais ou menos assim, né? Depois ita hatumba manco
itakal harorahang uja kanuru. Halorahong tetinggi hakarak atau halorahong barak litang para nela bele ising. Tengi halo torahong sana. Hakarak kuai tenia alismia cebola. Zakar halo rahong. Wahal rahon diak, di mana jenis rahon sana. Pois kita tahu mai ia itu yang guacamole ka abukate nebe itu preparaciona. Agora ia fase dene, takar kuai itu tomate, pode hal preparação. Tomate lalika barak, mais ou menos sana. Ema balong gosta tahu tomate barak, balong lah gosta tomate barak. Ia ne harus sila tahu barak atau medium rate. Mais ou menos sana. Depois kita tahu masing, mais ou menos sana. Depois pimenta. La precisa buat barak bahira ita halo buat ne. Ita halo kulu sona hodi prepara hodi hang. Nin sana depois ita karak usa dene para halo ikusnya. Kita buat sirvel hari ini, kita usa tahan tutun deh, ni tahan dene. Kita usa sana, kita buat sirvel hari. Kalau ini buat lihat, kuah kuah tu dia. Mais ou menos sana, ni nak tahu mana, babakat fuah indah. Kita lapis sini abut. Niyan sana, depois ita heinto ito niya kulu pronto ita sama depois hang hore ito na. Heng depois hau apresenta hamutu ko kulu. Mais ou menos agora ito niya kulu, ia 30 minutos niya larang, niya pronto na, ito niya guacamole pronto, ita karasa ito niya kulu, prepara bikang ira, depois bahira ita sa ita karta ya bikang. Okay, kurang nice. Hari niya kor sila ni maluk sila. Kor miyang kapas. Agora ita kala unsa ta presente ito niya guacamole. Kurang los. Hani hanoin hau forma deta na. To buat sirvel hare. Kita kar halon sa forma tibiang. Mos bele conforme teni hakara. Ok, mais ou menos sana. Depois tem guacamole tá renini. Oh, desculpa. Ia padi né? Guacamole hawa lua batida, tem que aumentar derok. Derok importante. Tomate ihana, derok ihana. Ne completo na. Sempre las tatso derok ne importante. Barak liu, kakataw na tondet. Karpuadero kita tahu variasi. Yap, itu yang guacamole kulusona, ba entrada ba episode de nenia. Enjoy.
episode dane menu principal nebe mak hau prepara beta bo tira maka tukir nang karau ba programa sabor atimor. Ihane hau prepara nang karau ne lombinho. Ini ya lombu nebe maka misosa ne husi butcher nebe maka babain panang fresco. Namos ihane hau iha dismuting dismia nebe makuatena. Iha ilia nebe makuatena. Ia listahan. Iha manas pambot, manas pangki, tomate, namos dut moring. Hause kuah dut moring, namos hause kahor hotu, hamutu ko lis bombay bot, nebe mak hause prepara. Ihane. Primero hause kuah uluk nang karau. Primero hause kuah uluk nang karau ni lombu. Tebot tira belahare ihane, nang karau ni fresh kulos. Ihane itanya nang pronto na nang karau nebe mak kita prepara atau halwa tukir nang karau itanya nang karau ita minimal kuah ne botas ne losona iha tape dane ita kar marina itanya nang karau ga bumbu marinate masing tuantang depois pimenta musang mai ita haloraho. Depois itakar tau dero kutuang. Idane ite bel kahar sira ba malo. Bel usa lima ne dia kliu. Tebel horon dero punya moring ho nasada. Pimenta. Tomasi tebel senti. Agora, itakar prepara itenia li smoothing, depois itakar sona uluk lai, antes tau itenia nang. Tukir uluknya sempre tau direta det, tau bumbu hotu tau direta. Tapi hanya hau dihang yang manera tem babang, hau sempre kahorosne, depois hau tau sirah hamutu, li smoring telen fa hau nang. Ko tem metode dene itala precisa masako atau tem banang. Tamana ne rasik mos midar ona. Lis ita karbes lahate ne mabe lis mos ini midar rasik. Lis miam barak li dia klitan, tamba lis miam ne mak midar. Lis muting ne par mak modo honang karamos. Abe atu halo hahan ini midar sai lis miam persija. Tamane mak ema India sira usa lis miam barak li. Depois ita emana situang. Tukir nang karau sempre ho aimanas sempre tau barak, ihane itakar tau natondet. Depois aimanas bot. Bel hasai ni musang. Hane sai tatene. Aimanas ne ihane musang laos ini yang ising ne. Antang musang balo intabel husi kela, musang balo intabel soe. Ihane itania manas boto tu prepara ona kita kar hamanas itania tasu ga ihane ita usa sana tamba tukir diegli usa sana ita hene manas ituan ita bele prepara itania ruku tahan bele tau direta ba nang manu mus nang karau mus diak mas ihane diegli to sida nang karau fila moring telan ita tau dene ita hilketa itania ruku ne lai ruku idene ruku itania ruku timor bele usa ruku modelo selo sir bolu dihan thai basil ga quasi dane hanesan thai basil ni mane sir hanesan kire fali muting bot tahan bot sir bolu Italian basil ga ruku Italian ya seita koko modernize itini hahang mos kari tabel hasannya qualidade ituang ita hareba maluk sir nebe maka dadaune loke na butcher loke fati nang karau niang haturu kata kita niang qualidade nang niang começa aumenta la significa kata malu sir fanya mercado tabes la dundia mabe idane dia kona tamana he standard nebe mak karik
Ema estrangeiro sira me haré carde ita começa tem homos, nomos e tem recurso lebih taholamos mos. E hene sambil hein tem tasumana kita prepara que teniang dut moring. Asai tinha pune. Depois dah karak kuasnya dada tudiknya tutun taba oens ne dada det mai tobot. Ni halai tire. Mais ou menos na tonga, depois kita cek itu nih sana wane, yang mana sana, kita karak tahu mina. Mais ou menos mina barang sana ba? Ini itu bocor berhari, itu semana sana. Hakar for the smoothing. Bele tahu lu smoothing lismiang narandet, conforme itu bocira. Bele hari ini kue semana sana. Kita karak niat kosar, tambah niat kosar nih bele ajuda itu nih sabor, kriya sabor itu nih hahang. English sama dia creating your flavor by sweating your ingredients or your onion. Anda sampai bayi tertinggi rumah. Tapi dan ini takaramento itu yang manas. Takaramento itu yang kinor. Kinor sebelum label usa papangiri sesasai. Makar usa papangiri sila. Iya tapi dan ini takarak tahu itu yang kinor. Sebelum kinor label kuah ya itu buat cerita papang iris smoothing. Buka papang iris eluk, ai nebe makor hanesai. Kuah modelo sendiri mustiak. Haba bayi hamos ni soring haulah hamos para halniman label kinor remai. Kita bel hatum baik ini yang moli helaran ya. Belemos usa kinor rahon. Label kon kinor fresh ya itu bel usa kinor fresh food. Agora tempo na para itatuin tanian nang. Kare kabel kita sendiri. Karik maluk balung hari yang tukir babang kami tahu diri tadi kami lah halo nesa mau lah halo karik lah nesa mau alisir halo tak significa kata negosio lah nesa so ke idene kriya sabor makas litan dia litan usianya takar aumenta itene aimana saleteng Aimana salete mais ou menos rua. Depois kita tahu derek tahan mas rua. Namo si taniang good morning. E taniang ruku tahan ikut lu. Sirne bel hamutu kotre. Ya tapi ini sir bel hamutu kotre. Iya tapi dan ita hendet mais ou menos minuto sanulu resinima ou minuto ruanulu ita belah saya na. Ita hentong ni sabor hotu sirakahar. Malu kira belhare rabat mai iha sana ne. Bumbu hotu halai hamutu kona. E bumbu serne hamutu ko se kriya sabor nebe madiak. Nebe kita bolu honarang savora timor. Diak ita hen 15 to 20 menit. 15 to 20 minutos. Dia belum sirai tenia nang tukir nang karau, hau fiar katak minutos anu lores ini menelarang. Nia pronto na, agora dan hau prepara hela bica ainda baita. E mai dah mutuk hasai tenia nang, depois kita apresenta tenia tukir nang karau. Ni hare hasane, tebot sir bel hare, fresco, matak bel hare ruku.
furak demais. Nia corn. Malu sira bel hare nia cor furak demais. Tabel tahu ni beng ituang. Mais ou menos sansane. Depois ita karahia situang. Bele tahu derok ituang. Também balung gostahon derok. Bele tahu ruku tahan ituang. Idene makita niya tukir nang karau. Ba episode dene. Bye bye. Ita hang ita niyang tukir. Timorwan sempre hang ho itu. Ami ihane preparna itu tasak baita. Kolay sirbel hare. Ihane am preparna itu tasak baita. Atunene ita bele hang mabe ho mundo agora ema balung hang karbes usa pau bel hang ho pau bel hang ho bocel bel hang ho pulu iha bokau bel hang ho pulu semi balung pati selu hang ho kotomoruk bele hang ho kotomoruk nang bel hang ho sedade idene ma kitani hamba o lorong obrigado a todos por me atenção. Menu ikusliu makita se apresenta kolak formungu se kahor ho ai farina se tau ho gula merah ituang mas midar ituan det mas midar se labarak banimbeng ituang para tuhalon ini yang moring huri ituang nomos ita iha nubeng ituang iha combinação mas midar gula merah ho banimbeng se fornece flavor de diferente. Dalam barak quando halo iha no restaurante halo user nedet, mabe uhin lorong hau se aumenta mas midar itu. Hau ni hanoing makidane ita continua ba processo tem ita niang formungu. Ihane primeiro ita se tauluk formungu, ita se tauluk formungu mais ou menos manco kisinda, neba emanaing hato naing neng, depende emane isimbot ga isinkik, emane bokur ga kik. Se matimor emanaing hat, se malay muting karik naing. Naing hatet, timuran naing. Depois formungu ita tahu. Itu ohin desculpa o latete, tem que entender bem na cali, ohin bem na cali tem na tahu ba. Depois ita então mais ou menos 30 minutos né formungu na cali. Ita depois tahu ita niang ai farina. Agora hawa tahu tudo ba maluk sira, hawa tem maluk poho sira poho an sahau barca tem lo kai farina. Hau ohin atau tudo ba imi oinsa lo kai farina. Hatama tudo que sane, depois sane lo que detona. Ne processo lo que sebetulnya fácil hela. Ai farina nebe mai ta usa ai farina manteiga. Ai farina da cor quino de larang. Ai farina balung bo cor muting. Ia vale tang ida sira bolo ai farina boraisha. Ai farina boraisha ne tos lah limar. Nebe kono ita tem belhan tem punarok. Ne duni hau recomenda atu usa ai farina dene, ai farina manteiga. Tamane fácil atu doro ki fácil atu tasak. Mais ou menos ne kon hamosnya hansane. Depois ita secua, antes ita ba apresenta. Ai farina teta kansanedet, la precisa kuah halo bonito tamba usida nia dorok hanesanet. Mais ou menos nia benida botas né. Kita halua to hasai dene, tambay dene maksi mengganggu ita ka sai hanesang problema ada kon ita han tahu nia beli ita ni hang kon ita tesi lalika tamali balarang. Ihalete net depois silu tudo kituang nia bele nine na clock det depois toma ihane tabele pera clarang sane depois dar sai det. Kita lua na fating hasai dene idene ladun diak ba bahira emahang lili kon ita temba iha restaurante ga temba ema. Mais ou menos ai farina baraka sane pa ema ning. Agora ita yang formungus na kali dadang
Ok, mais ou menos agora kita hatama a farina com sane bahira formungo na kali to minuto sanulo resini masane hatungnya ba depois kita hein minuto sanulo resini mo minuto ruanulo dasane maka kita põe aumenta iteniang gula merah aumenta iteniang hudi nomos aumenta iteniang santan kelapa ganubeng ita lakoi santan kelapa atau tasak liu selain saya hansa mina fali takarnya kentale antau kita hein tuan depois itu antang kita boleh aumenta iteniang ingredientes ikusnya mais ou menos agora minuto hat at balima na au hareka ta kiteniang sobremesa kolak pronto na hau kara kato sai tuang kolak atau dia kliu hang maliri ni laos para hang manasnya ni laos sopa ni hanesan dessert mida rida itu husiknya tur iha ruang terbuka hanesan parnya maliring husiknya minuto sanuli dasne fo tempo bania maliring telai depois mapõe ida taba geleira atau taba geleira sei iha aluminium foil iha uma mabe dia kliu clean wrap dapat tidak plastik ne falung hal dia heinya maliring falung hal dia depois hatama bai geleira mais ou menos tenia kolak agora maliring mana kita berhari ini kor iha ne ni maliring kapaso na minuto sanulo sini mani maliring dia kita karta geleira pois tahu halo maliring antes kita pobai teniang cliente ho emaruma ne be mak mai visita ita ihane habele tahu ihane pois 20 ou 30 minutos se assim pelo mais sai depois pobai teniang cliente 30 minutos ona agora hakara tu check haunia kolak maliring maliring dia nya agora hakara apresenta bahaunia clientes how hanoing atau tahu ia mangkuk kiki dah onsa ta apresenta hodiak ini apresentação ba olorong wing foto na ini kita karak Ini nama apresentação sobremesa itinian balorong ohing ba episode dene niniang kolak ai farina ho formungo servida dia belong sira ide nema kitani hahan be makha prepara ba iha episode dene ita sa sormal fali iha episode turmai obrigado